The world has changed in many ways now that we have Google and iPhones and drones and internet. There's still war going on and children are still going to bed hungry and living in a war zone. Dan hu dak li titkellem dwaru Linda Peak fil-ktib tagħha Malta, A Childhood Under Siege. Storja dwar l-esperjenza ta' omma Margaret Staples li għiexet Malta waqt it-tieni gwerra dinjija. Illum Margaret mietet, imma l-istier li rrakkontat lill-binta baqgħu dejjem jidwu f'moħħha sa ma niżlithom f'dan il-ktieb. Linda ġiet Malta fit-tfulita meta kellha biss 9 snin mal-familja tagħha minħabba li missiera Sam Staples li jiġi nannu ta' Linda kien ma' Royal Engineers Brittaniċi u ġie stazzjonat f'Malta. They thought they were in paradise. It was a wonderful place to be, especially after England. Warm weather and they could go swimming, and then in September the war started and everything changed, and they ended up being on the island for 6 years right through the war. Mill-ħsejjes ta' raids blajru għall-iskarsezza tan-neċessitajiet ta' kuljum. Il-ktieb jirrakkonta b'mod viżiv il-bombardament u l-assedju bla waqfien li ġarbet Malta minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha fil-Mediterran. In-narrattiva ta' Linda jirnexxilha taqgħad ġrajiet storiċi ma' stier personali u titfa' dawl fuq l-isfidi, il-biżgħat u r-rebħiet tal-Maltin. Tajt li minkejja li omma u n-nanni tagħha ma kinux Maltin, ir-rabta tagħhom ma' Malta kienet tant qawwija illi meta n-nannu ta' Linda suġġerixxa li evakwaw lejn l-Eġittu jew l-Afrika ta' isfel kif kienu qed jagħmlu ħafna oħrajn, in-nanna tagħha baqgħet soda u rrifjutat li titlaq u fil-fatt il-ktieb neditu Malta propju fl-Askares għaliex għandha rabta speċjali miegħu. My grandfather, as garrison engineer of the Royal Engineers, was asked to turn some underground tunnels into what we now call the Lascaris war rooms. And he was in charge of designing these rooms and executing the building. Dan il-ktieb ġie appoġġjat mill-Fondazzjoni Wirtartna u l-Kummissjoni Għolja ta' Malta f'Canberra.